Ka first International Universal Expo na kayau ya daya thit wada penman hamadan tempang kelop yau musyang Jowai. Ka wada wai ha ka at pawi teri unai kende dau pteiñ biang yaka hadooh ka kan ru teri uni unai chipau. Kat kam ipentip ki bor bapelai da onggi, hei sekiat da to pengkut hagani kan ru tering, tang wanai dau wadang silet ki pajba, wedang dawa ke yakitir wa yi uyo na kini kayau, da rai wa pteiñ biang hadooh ka kan ru teri uni unai. Ha perdi gini kisngi wa pteiñ du ha ka nyau terik pra terik wa ka kendi terik dan hi, ye ki pajba uyo ye edor duna wa hadooh so pau persen. Kam te da khut ki yaki pajba awan mi chagani kayau, yo thiet ki yaki tiar kat kami ngaj iyo suk yongki.